uMusa noThwalisana. Sicela sindaba bengazi ukuthi kulabo abagcina bangazange siyaxoxisana umndeni wakwaGwenya egumeni elikhulu balahlekelwe ngamalokisho nokuthi wabo siyabonga izolo izisiphonile thina ukuthi sibe ingxenye yomsebenzi wabo. Siyabonga kakhulu siyabonga uNkulunkulu abe nomusa ukholo Udwethu uRoma uKhasi lapho ukhosa isibongo usamile bathi ngithi khoza uthi cha khoza ngithi hayi khoza uthe khoza uhlulekile babukhoza ngihlulekile khoza so ngibathe ngithi khoza uthi cha khoza so siyabonga namhlanje ukuthi uzokwenza nathi umusa kakhulu siyabonga ukuphila siyabonga ngifuna ukuthi phezu kwalokho kubonga kwethu ungakuthi sina siyajabula nakungemali lemalana I'm very sensitive when it comes to that. Singajabulisa ukuthi uyashayela mara abanye bashaya ingcinga abaqedi bafuna ukuthi kuphi siyasithanda sibusisusa ngempela hayi leso kufanekisa but ngiyazi kumile ukuthi pride asike sikhulume ngalo kakhulu manje sikhuluma sidlulile mara ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi bathe ufuna igama yebo sifike nami ngibone namhlanje uNkulunkulu umusa khonza naye kakhulu siyabonga sikhuleke sibonga ukuthi sibeke uNkulunkulu wethu malibonga kulekweni ngicela sibeka kakhulu ekukhulekweni kakhulu uyasidinga makamhali uNkulunkulu abe nawe ngokwegazi uNkulunkulu wethu ayikhona okwethu babona uphathile uNkulunkulu nayizolo sibonga wethu bese simashaba kwembaziwe uNkulunkulu abafihle egazini lendodana eliphilisayo eliyophilisa kuze kube sekugcineni. Ngiyabingelela yonke ngingayishaya izandla kakhulu abe muhle sengiyakhumbula manje brother AG mawethu siyabona uNkulunkulu wethu ukhulumile naye namhlanje maybe sikhulumile kakhulu ekuseni uNkulunkulu wethu ukhulumisane kumshona esaqala naye siyamazi abanye bethu siyamazi sisibhedlela naye uNkulunkulu wethu through our mom brother uNkosi sephendika sesibhedlela ngikhuluma naye namhlanje kuseni siyabonga izilungu zingathula usizo nomusa konke sikwenza ufuna phakamise ubani uNkulunkulu masibashayele izandla uma kuhliwe umgcwele ngizathi uqale ungaqala phambili ngahlanganisa konke bomanzi siyabonga lasibelingekho igezi ngapha eshop nisondezela abasha ithi iBhayibheli bayisifundisa sivela kubani uNkulunkulu siyabonga ukuthi siyabona ngokwenzalo uNkulunkulu abemuhle wabusikuyenza kakhulu ngiyabelisa kumele itolo abakamanzi lesisifungo kodwa ngokuthi kulamana ngibehambele itolo baphosa ngilamana angazi noma baphusha itroli noma baba amabhasikiti bathi siyababonisa kakhulu umusa kaNkulunkulu benani ukhonke amen. Asibuke lapha incwadi namhlanje sithakaza siphuma emakhaya Nehemiah chapter 4 Nehemiah chapter 4 Nehemiah chapter 4
Ngoba uneyenye indume ngani, indume aqala nje eBhayibheli indume ngani ke. Indume ngani ke aqala nje eBhayibheli. Indume ngani? Angakavuseleli indoda umsebenzi wakade wenza. Umsebenzi wakade wenza. Angakavuseleli indoda umsebenzi wakade wenza. Ngale ebekhuleka. Chapter 2. Nehemiah chapter 2. Ubani phezu ibhaluni, ngicela ibhaluni lasifuna ukuthi banabasha. Sizothola uzibamile bedume ngokukhuleka. Engalakhi indoda utholakala phambi kwenkosi. Utholakala phambi kwenkosi. Basi nesihloko beyikhambela. Ini khambela futhi. Shuthe benakekela ukudla kwani? Ebenakekela ukudla kwani? Ufuna kuveza lo msebenzi wakhe benakekela ukudla kwani? Umuntu abangumuntu onakekela idingo zenkosi enjalo, ukhona sole ngakho empilweni. Khona sole ngakho empilweni umuntu onakekela idingo zenkosi enjalo. Umuntu abangaphila impilo enjalo. Bathi nje nangu umfundisi uManzini noma ke nangu ubengane besenami umsebenzi wakhe unakekela ukudla noma idingo zenkosi. Umuntu abangalomuntu uphila impilo enjalo. Bathi nje naye president yase-South Africa sebethi cha nangu lo mama noma lo baba ubusise ukuthi unakekela ukudla kwenkosi noma idingo zenkosi. Umuntu abangaphila impilo enjalo. Asikhulume ngibazama. Uphila impilo enjalo. Uphila impilo emnandi. Okay, impilo emnandi nani? Yehlisa amanzini omncane. Inani impilo emnandi. Inenjabulo, inokuthula, inemali, inokuvikeleka ngithi nomuntu nesiqiniseko security around yena ngithi angeke nje kube umuntu ofika kunye kalula. Chapter 4. Ngifuna sabe ngale inkinga le. Ahleli kuyo ngifuna sabe nalo sankulu lasisiza. Chapter 4 verse. Asiqaleni verse 11. Siyofika nayo pheko 17. Ngifuna sidle kahle. Igcwale kahle bese sigijima siya ku chapter 6. Sibuka ku15 verse 16. Kube kuphela usungayihambeli ekhaya uye encwadini kwabaseFesu chapter 6 verse 10 no 12 or to 12. The armor, the spiritual armor. Ungayihambela wena lapha kwabaseFesu chapter 6 10 ubukele ukubaleka kokuvikeleka kwakamoya. Nehemiah chapter 4 verse 11. Sihloko sifundza ngendlela. Nehemiah wehlula lapho labemelene nemsebenzi wakhe. 11. Netitha tethu taticabanga tithi batawuthi basengakateleli futhi bangakasoli lutho basethuke sesisethu
wabo, sibabulale bonke, siwumise lo msebenzi wabo. 12. Sicela uphinde futhi asale Letitha tethu taticabanga lithi, okay. batawuthi basengakateleli futhi bangakasoli lutho, basethuke sesiseti kwabo, sibabulale bonke, siwumise lo msebenzi wabo. 12. Noko lamaJuda labehlala emkhathini wato asidronsa ngendlebe kwaze kwaba kashumi, basitshela ukuthi letitha tethu tatenda emalungiselelo ekusihlasela. Ngakho ngemisa labanye bantu bahlome ngetinkemba nangetikhali nangemicibisholo, ngabahlela ngekwemindeni yabo eceleni kwelubonza, lusenvo ngelusenvo, konke lapho lubonza lwaluselufisha khona. 14. Ngathi ngibuka ngabona ukuthi bantu bakhathatekile, ngakho ngakhuluma kubo nakubaholi babo netindvuna tabo ngathi, ningatesabi letitha tenu, khumbulani ukuthi simakadze kukhulu kangakanani nekuthi futhi kwesabeka kangakanani. Nine nje kufanele nilwe nivikele bantu besive sakini nebantfabenu nebafati benu kanye nemakhaya enu. Dathi kube titha tethu tive ukuthi sesiyalwati loluzungu lwato nekuthi uNkulunkulu uwatsitsile emasu ato, sabuyela sonke elubonzeni ngulowo nalowo waqonda emsebentini wakhe. Kusukela ngalelo langa ingxenye yalamadvodza akami yayakha, bese kuthi lena lenye ingxenye ihlome ngetikhali nangemahawu nangebujobi kanye nangetembatfo tembi. Baholi batihlela bona ngemuva kwaso sonke sive sakaJuda lesasakha lolubonza. Chapter 6 verse 1. Kuphela kwakhiwa kwelubonza sihloko. Lubonza lwaphela kwakhiwa ngelilanga lemashumi 25 enyangeni ya Eluli, emva kwemalanga langamashumi 52. Dathi kube tonke titha tethu tive ngaloko tonke tive letikomakhelwane takubona letitha tethu tesaba dase tiyajaba, ngobe tabona ukuthi lo msebenzi siwene ngekusitwa nguNkulunkulu wethu. 16. Dathi kube tonke titha tethu tive ngaloko tonke tive letikomakhelwane takubona letitha tethu tesaba dase tiyajaba, ngobe tabona ukuthi lo msebenzi siwene ngekusitwa nguNkulunkulu wethu. Ngokuba zabona ukuthi lowo msebenzi waphumelela ngosizo lukaNkulunkulu wethu. Lord, we thank you, we praise the Holy Spirit. We thank you for your word. Amen. Kuno mhlabeleli sopini uyihlangu sami sinayibanga phela. Empini uyihlangu sami. Empini uyini na. Bathi bangabona labayizitha zethu ukuthi umsebenzi usuphelele after 52 days. 52 days. Bathi bangabona ukuthi hawu umsebenzi usuphelile, babona ukuthi laba abaqede lo msebenzi basizobani ekugcineni noma singashayisana kanjani nemiqondo funa kubonakala ubani
ekugcineni ufuna kubonakala ukuthi hayi bebengeke befike la uNkulunkulu engekho akusikho lokuthi siqoba ngoba kufuna kwazi ukuthi siyaqoba cha ekugcineni ufuna kuthiwa ukuba uNkulunkulu bengasinabo ngaba baphilanga kwaze kwaba ukuba abantwana bakabantu uNkulunkulu bengasinabo ngaba baphumelelanga kuphi na ngaba abavikelanga kuphi endleleni angithi kukho konke esikwenzayo lesikushoyo ufuna kuveza ubani kukho konke uma kungaveza uNkulunkulu akusilo iqiniso noma kunali iqiniso elinjani wathi nje kwakaveza uNkulunkulu kokwazi ukuthi leyo nto ayinali iqiniso elinjani na empeleni yonke into esiyenza umasiqeda ukuyenza kuveza ubani yonke noma beyiphi umasiqeda ukuyenza kuveza ubani na uNkulunkulu sesingathi sesingahamba empini kuyihlango sakho sizoyikhona asibambisane bazana asibambisane empini usihlango sami umpheme wokuphela nasempini uyisihlango sami yena umphemi wokuphela nasempini uyisihlango sami umphemi wokuphela siyadinga phepha kulolaka lithi siyadinga phepha kini na kulolaka asiphinde nemuva futhi sicathuke ngicela ukukhuluma nabaholi nalabo basaziwa abaholi abazali mhlawumbe ngalendlela impilo kaNehemaya ibingashoti lutho chapter 2 ibingashoti lutho chapter 1 chapter siya noma sasithole isithombe ukuthi ebephila nje kahle ephila phakathi ebukhosini kepha bivela lapho chapter 2 la khona avela anyubu bale yini na ubuso noma engajabulanga inkosi yathile ukuthi hayi man yini indaba wanyubu bale ubuso kodwa ubukeka ujabulile kodwa njani na awukhulumi wathandaza
enkosini. Verse 5, wathandaza kuphi na? Enkosini. Chapter 2, uma sethandazile enkosini uveza isidingo sokuthi abuyele emuva ayokwakha kabusha indonga emazaleni. Lisho kanjalo lapho kumfundo verse 6, uyovuselela indonga kuphi na? Emanxiweni ngezulu akasebenzisa nophulile. But kuyini yonke indlela kodwa injabulo ayikho ngoba kunezinto enjani na eyiwile. Konke ungathi akuba kuhle but injabulo ayikho ngoba kunendonga enjani na eziwile. Uma sikhuluma nabaholi sikhuluma ngamakholi kuthi konke kubizwa ukuthi ngabe uyahlala nje uma wakumethezeka. Basi ngenxa yey'ndonga ey'wile zey'mpilo zabantu ungakutholi ukuphumula. Ukuthile lokuthi kuney'ndonga enjani na ey'wile, kuney'mpilo ey'wile, kuney'mpilo ey'limele kufuna zivuswe. Basi nomuntu ofuna ivuswe ubani? uNkulunkulu. Bese iyathinteka impilo yakho njengani na? Njengomholi uthi ake ngihlale nginethezeke abantwana bami beshoda na? Angeke ngihlale abantwana bami nginethezeke abantwana bami bengenalo uphahla kuphi na ekhanda la uthinteka njengani? Njengomzali. So uyathinteka naye njengani na? Njengomholi ukuthi cha kunesakhiwo noma kuney'ndonga ufuna zakhiwe kanjani? Kabusha. Wacela kongakucelayo ngomusa kaNkulunkulu wanikezwa khona. Indaba yahlupha ngesikhathi sokuqala kwakhiwa indonga abanandaba uma isalele phansi abanankinga nje futhi. Uma isalele phansi abanankinga. Abanandaba futhi uma impilo zabantu isalele inkinga nomona nakho konke kuqala uma bebona indonga iqala zakhiwa iqale indaba. Uthi awumosha isikhathi sakho lapho umosha ini. Abanye baze bethi hayi nami ngazama ngahluleka. Abanye baze bethi hayi lezo kayisavuki vele. Yaqala indaba yani na yomona. Yaqala indaba yani yempi. Iqaliswa ukuthi kuvuswa ini na indonga. Chapter 4, verse 15 and 16. Sithola sebakha ngethimba noma ke ngabasebenzi abanjani abangaphelele. There were 45 that were named ababizwa amagama nenqaba elingabizwa amagama labantu bekhona bakha lewall noma nani na lomthangala 52 days. Kutholakala manje ngenxa yesitha ngenxa yani na yesitha kutholakala sekufuneka manje ingxenye yalabantu ofuna bakhe lolibonda noma lezindonga ufuna behluswe phakathi. Ufuna behluswe ingxenye manje sekufuna iyogada ngoba kunani? Kunesitha. Ingxenye efuna izamwenze iqhubeke nani na nokwakha. Ungayibuza uthi manje kanti lo muntu ushwa yini wayengaphelanga wayeka vele ngoba bephila kahle noma besebenza kahle wayengaphelanga wayeka. Cha, intando kaNkulunkulu isiphila kuye. Akakhona ukuhlala abe nokuthula ngoba yena aphila kahle kube kunesizwe sonke esinjani na esingakavikeleki noma indonga zazo yikuphi na eziphansi. But indaba ukuthi sekufuna kuhlukaniswe leli thimba elikhona into half yabo ufuna bayogada isitha, half yabo ufuna bezinjani na basebenze. Umsebenzi awusahambi ngendlela ofuna uhambe ngayo ngoba kufunani na abasasebenzi bonke. Senze njalo isitha. Uma sibona isitha ukuthi pace yokuhamba kwethu kamsogoba ngathi ihamba kakhulu, sifuna indlela esongena ngayo ukuze half ingaqhubeki nokusebenza, half iqhubeke nani na nokusebenza, half naye isebhekelini isitha bonke malanga. Funa babheke isitha sikhamba ngakuphi ngoba isitha lapha sasifanele ukuthi bafulathela siyabazuma noma siyabajuma or
siyabatuba mhlawumbe uzwana ngeSwazi siqede ngabo abafuna ukubabulala nje bafuna ukubabulala kwenze njani na bangaqhubeki bakhe yini the walls bebezofa babulala ukuthi bangaqhubeki bakhe yini na into so ukuze lempilo iqhubeke ihafu yasefuna iqaphe yini na isitha ihafu yezinjani iqale noma iqhubeke nani nomsebenzi still noma kunjalo lekungenele lithi iBhayibheli 16 ihafu le isebenza ngesandla esi1 lesi1 isibambe ini isikhala hafu igadile noma ibhekisimo kule hafu esebenzayo ngapho bambisini ngapho bambe ini isikhala ngenxa yesimo noma ububi bani na besimo bazabayelanga labazalwane ukuqhubeka bakhe bebenazo izathu ukuthi hayi phela lento le bamanzi nayikho lento le asiyeke isinasakhi ngoba njengoba nje u45 nasena thula ngayo mhlawumbe i20 yethu injani na ayisezi zokhotha ayisezi zodumisa ayisezi zobambisana nathi asale sesiyeka nathi sinjani na esikhona cha instead half ibhekisitha kule half esebenzayo half isebenza njani ibambe izitsha lapho sokusebenza noma isitili noma inadi yakhe bathi ngaphi ibambe ini na isikhathi ingenxa yobubi besitha Ephesians chapter 6 hlomani izikhali zonke asikhonze sihlomani ikhali ngoba the moment isikhonza nesisashiyani na siyahlasela awusazi uhlasela nini angekuye kwakha ngenxa ukuthi sisashiyani na siyahlasela angeke uzukiyeke you must be building ubaba unomndeni umama unomndeni umntwana ufuna impilo yakhe njani na iye phambili but angeke usitophe nokwakha impilo yakho through education umntwana ngoba isitha siyahlasela ngapho uvula amabhuku ngapho ubambe ini na isikhathi belt of truth ngapho ufunda amabhuku ngapho ubambe ini na ibhande leqiniso liyafazwa bathi ngapho sinjani na ufunda amabhuku angeke uye ufunda amabhuku ngoba isitha siyahlasela angeke uye kuba ubaba othembekile ngoba isitha siyahlasela angeke uye kuba ubaba othembekile ngoba isitha sinjani na siyahlasela but uthi uqhubeka wakha at the same time ubamba isikhathi because awusazi isitha sifike nini uma kudumisa bayadumisa sibamba isikhathi siyashumayela sibamba isikhathi badlalela insimbi babamba isikhathi siyashumayela sibamba isikhathi siyakula sibamba isikhathi niyahlabelela babambe ini na isikhathi asikho isikhathi sokubuka eceleni ngapho ufune wakhe ngapho ukade isitha asiwe impilo siphila kuyo leyo uma nesitha asifani nalesiyasiqala mara namhlanje sikhona uphakathi emshadweni mara kunesitha bamba isikhali phela uqhubeke nomshado wakho umntwana ufuna uyiphatha kahle kunesitha bamba ini na isikhali uqhubeke nani nobunsizwa nomntombi bakho bathi isitha siyahlasela angeke isitha singahlasela ngoba kunawe angeke isitha siyokuhlasela ngoba namhlanje sekukholwa mina nawe bathi sizoyeka ukwakha indoda na sizoyeka ukwakha indoda eyiwile sizoyeka ukwakha indoda enjani na sizoyeka ukuzakha hayi vele sekuyafana nangaphandle umuthi uyakha bayawisa umuthi uyakha uthola bawisile umuthi ubeka uthola babhidizile uzoyeka ukwakha impilo yakho ngoba ingaphandle sekilele eyiyo na iqiniso licha ukufuna ukuphumelela but wenza kanjani uyasebenza ngapha isikhathi sinjani na seduze kwakho hlomani zonke ikhaya zikamoya
lezi zenyama vele noma ayihlola kuba nofakazi bamanzi kusichavele umshayeli enduku naye sekufuneke kamoya manje lezi zenyama kuba nofakazi impela simbonile nani nanethi akujijele ngalo nani manje sekufuneke njani na ekamoya in the name of Jesus. Baba ngiyakho umndeni wami bathi izinto zesitha ngiyazizwa mbizi ngiyakho manje izinto njani na ngiyazizwa mfihle egazini likaJesu mfihle kuphela angekuyele lokwakho ngenxa izinto those are steps footsteps ezithi uyawenza base kuye kukwakho uzoyela ngazi babantwana bezizigibele bathi wakungcwele eGibhithe sasidla nayo yonke into bakhohle ukuba begqilazekile sizoyela kwakho bomama soyela kwakho bosisi bobhuti soyela kwakho bantu bethu abasha soyela kwakho manje sithi akusho ukuthi sizostop ukuhlasela sizoqhubeka asifune sikwenze ngokuthembeka nakusizongoya engcwele ukuthi sikwenze konke ngendlela ekugcinele bezubani na uNkulunkulu impi yethu ekugcineni kufuna izuze nalabo uNkulunkulu abangamthandi baze benzani na bamthandi bayobona njani through those battles or through those wars and asifisi kube khona osalayo empini ngoba isitha sesiyazi ukuthi sikhona nawe phela ungabi kuposition la isitha sokuthola khona lula uyakha manje kuposition lokuthi isitha noma ngabe isitha besafuna kulo ngoba wena ungena ngayo umethu the position ukuthi sithole ubulala nokubulalisa ithimba lonke elakhayo uyalibulalisa wonke amagate akhiwa lapha umama wami wena ku-gate 1 mina ngi-gate 2 ungavela gate 3 gate 4 gate 5 sonke sinamagate uma mina ngivulela isitha la ngime ngakhona kungenza umsebenzi ungapheli ngalo 52 days but after 10 months it's not even 10 months now kabithi sasifunda about 12 months angisazi manje sengifuna 6 months ngaze ngifuna how many months maybe around 8 months in total after ephulunyana sidele iphumela usunjani na uyaphasa point yakhe lapho after ephulunyana sidele usuyaphumelela ungaphumeleli ngoba uzimele esikhaleni la isitha soqoba ngawe khona angeke isithu senze ukuthi siyohlala isikhona phela nakho siyohlala isikhona isitha ungenzanga lutho nancane ungacelanga na 1 rand but there's an enemy evuka through envy and jealousy uma wenza izinto eziphakamisa impilo yakho it is normal kubantu benyana abanandaba umuhle ndaba ungenzi lutho but the moment uyaqala uyithintitha wakhala usho empilweni isitha siyavela uthi awusocabanga ukuthi ungcono wena kunathi usocabanga ukuthi ungcono uthi ufuna ukwakha bathi hayi lezo nto ngadala zaba yena leyo nto leyo amazwi esitha onke lawo uzizwana namhlanje ufuna ukuphila impilo engcwele ngoba yena ungcwele ithi hawu sakusuyeka amazwi esitha angafuni ukwakhela kabusha ekuhambeni kwethu sihamba kube nezinto ezilahlekayo but ufuna lapho masizakha khona sizakhe ngani na ngeqiniso ukuzakha noma uyimisela into zakhe kabusha ungacabanga ukuthi isitha angehlasele cha qhumana khona left and right ungena lo please call me ukuthi ukhohliwe please call this afternoon awazi ngiyacabanga nje yes ukuvela lesitho ukuthi usikhohliwe ayisathi ukuthi kuswele namhlanje ngiyayibophezela ukwakha kabusha impilo yami nibe umama okahle nibe ubaba ojabulisa uNkulunkulu hlasela isitha ehlasela mina asifane ehlasela
ehlasela noma wami asifane ehlasela umuntu manje egcineni sonke ufuna sakhe sonke lafuna sakhe omncane akaphi impilo yakhe through education through training azokhona ukukhompitha nabanye emsebenzini okhulile akalungisa impilo yakhe abe umama nobaba onjani na uqotho bathi sebeshoda kubaba bathi ukhona nami uvelile siyabona noma kube ufazi uthi hayi vele uke wawa basi siyabona wakhekile kabusha akusiyo ncala lelo uthi uphone encwadini uFirst Timothy uthi uphone naye ngaba umunye ohlambalaza ini na ivangeli ngongazi nangongakholwa kwesikhathi yakwenza ngongazi nani na nongakholwa but the moment wazi wenza njani kulungile izolungazi siyavumelana izolungazi but namhlanje uyazi wenza njani ke for the past 5 years ulungazi siyavungazi but namhlanje uyazi wenza njani are you rebuilding the walls ozilungile iqhubekele okuthuswa iziki zesitha lokuthi umfuna ukwakha umfuna ukwakha build with one hand ubambe isikhathi yakha ngesandla sinye eside ukubamba isikhathi awusazi sifika nini lithi iBhayibheli uma sifika asizelakho kunye sizobhubhisa sizobulala asifike lidlala nomsifiki sizobhubhisa uthi siqala ngakuphi songasazi asifisi kube uwe asifisi kube yithi mara sifike lidlala isithi siyabhubhisa usale physically but spiritually akusena lutho ungabi ndaba kaDavid befike zidlala lithi iBhayibheli bathi uma befika nabantu bathola ulokuza 22 nomlotha isitha sathe konke sashisa some of us spiritually sebunye intuthu physically we are bold kanise nabo bangini abo baba physically we are bold ungabe ngoba bathi sifana nobaba ungobeni but spiritually we dust spiritually we dust but physically bakhona bafuna ukufana nabo let's build the walls and us now man must be sit bebeke nawo man must be sit bebeke nawo uma ukuthi kunehliya lento wayizenzela yona bafuthi sibaba noma baholi kwakulula sihayi mina bengihlalela la njengosi kusapha umidlishizi namidlishizi ukudla kwenkosi kuyalingwa niyakwazi ukuthi ukudla kwenkosi kuyalingwa akuveli kuye enkosini uqala ukuze unakunokuthi iqale khona so inkosi izodijisa nehebiya nayo lenza ini bekulula ukuthi azayi nalento kuyaphindele kuva ngeyeke bekulula but because inhliziyo yakho uNkulunkulu isihleli kuye ungathola ukujabula noma esenkosini phakathi wafuna ashiya kuwe ahamba yokwakha indoma kabusha kukho konke akubona uNkulunkulu kukho konke akubona uNkulunkulu sizohluka ngembono it is normal ukuba ngembono angeke savuka sonke singaba ngafana ngeke savuka kunormal sisuka ngembono mara hlukweni kwethu ngembono akuveli uNkulunkulu ekhulumeni kwethu ngine navela ubani akuveli uNkulunkulu lithi iBhayibheli ngine babona ukuthi uNkulunkulu ubadenge izindawo lapha impela ngabele indoma bayiqedanga 52 days angikwazi nokuyiqeda engakwazi ukuyiqeda nini invite uNkulunkulu and this last week invite uNkulunkulu number 2 phila lempilo yazo siphila ezweni enjalo engenakuthula siphila ezweni enjalo engalina engenakuthula don't expect peace from abantu abangenakuthula uyazi umuntu omthola nokuthula ngokwazi ukuthi uNkulunkulu it's only God who gives us peace naturally asinakuthula noma sinakho sabona ngosabubhizi uthikithilo ngazakwa kuyivusa iyavuka lento le kuthi angeke asashiye lo ngeke asashiye
shifuna afane nathi iyavuka lento. Only those who are born of Christ abafisela ukuthi uNkulunkulu abe nawo ngathi ungaphumelela awukusamathi lo nyawo ungaphila nawe uphi na usuqedile. But ngaphandle kaNkulunkulu naturally if abanye bakhe impilo zabo jealousy iyamila iyakhula, jealousy iyakhula mara ikhuluma nihleli so mina umuntu wenza something. Ikhula kulesika something yenzakalayo. Ngithi sibusiswe ngomsebenzi sami ukuthi abanye ungakhulumi nomphathi wakho ngokuthenga idini ube ngazakhuluma ngokuthenga usebenza. Sengiyahlomisa njalo. Ngithi sisebenzayo esiphansi kwabanye belisinomali sonke sibaphansi kwabanye. Ungakhulumi ngeyidini ube ngazakhuluma ngosebenza. Ngoba ipromotion yakho ihleli kuye. Ungakhulumi ngeyidini angazakhulume nokuthenga usebenza ngoba ipromotion yakho ihleli. Jealousy iqala ngokubona, iqala ngokuzwa. Ephesians chapter 6. Equip yourself with spiritual power. Awusazi sithi the way crafting akhona uma umile sishaya ngapha, uma singayithola indawo sishaye ngapha, uma singayithola indawo singena abantwana, sifuna indawo la songena khona. Inhloso ukuthi wena sikudisturb ungaqhubeki nesu lokwakha impilo eyaphambili. Inhloso ileyo. Uma singakhonanga kuvisionary kubaba sishaya kumama, uma singamkhona umama singena abantwana, sifuna indlela esodisturba ngayo ukuze lo muzi ungakhiwa kabusha ube isibusiso nokujabulisa. Sonke isikhathi sifuna indlela la songena khona. Asiyesikoleni bantwana bethu one side siphethe ini la ikhali spiritual armor. Asiyemsebenzini bobaba bomama one side siphethe ini la ikhali. Asazi sitha sivuka nini. Siyathanda kakhulu. Elizwe malibekithi uNkulunkulu wethu wasifaka 52 days babekendile uma beqeda khanyisa isiport ukuthi bababele uNkulunkulu. Kungenzeka kubanzima bashaye sesingase basiyobizwa. The moment sisohamba bathi impela uNkulunkulu lo. Bathi impela marukuhle ukuthi throughout pain and suffering bayozuzeka emseni kabani ngokugcina ngisena nabani. Uthi Stefan uma bemkhanda ngamanje ubona amazwi kanjani ubeqeda sikhuluma ababalini base please bazuzeka. So asabe bantwana bethu siyokwakha asabe sesikoleni sokwenza nani siyokwakha engiyeke ningakuyelanga esikoleni ningakwenzi ningakunaki ufuna ukuphazamisa kule mpilo yemfundo edingeka nomhlaba esiphila kuwo oyidingayo. Ungakunaki awuyelanga khona enawufuna khona but angeke uzustop ukuthi sitha senjani na sihlasele siyahlasela isitha siya esinye sikhuluma ngathi uNkulunkulu besikhuluma naye uzwa ngathi uvula igwalagwala ukuthi kenenenene kanti sithi esinye usizwa ngehili kanti sithi akusihili. Yokusiza ifunde lelizwi alishintshi ifunde lokuhlaselwa qala ngami nawe leyo ukuthi Old Testament yami aqala ngami nawe uhlaselwa enakugcina futhi mari asiphilini na siphilini simqedile kushonayo. Ngiyathanda kakhulu izolo ngokusala uNkulunkulu ma sisemalini sengqedile zabantu angishumayela ukuthi siqedile angishumayela